ин дуоро дар ҳаққи Бурҳониддин Раббонӣ хонданд. аз даргузашти раис ҷумҳури пешин ва раҳбари шӯрои олии сулҳи Афғонистон 10 сол сипарӣ гашт. субҳи имрӯз дар як ҳамоише дар сафорати Афғонистон дар Тоҷикистон аз ӯ ёд карданд ва аз корнамоиҳояш гуфтанд. رهبر شهید استاد پروفسور برهانالدین ربانی یکی از رویدادهای بزرگ تاریخی امان و انتقال مسالمت آمیز قدرت را رقم زد و این سنت نیکو را به پایه‌گذاری گذاشت. او در اوج قدرت مانند رئیس جمهور غنی فرار نکرد و مردمش را در وضعیت بد قرار نداد. қарор буд дар ин маросим бархе аз мансабдорони ҳукумати қаблии Афғонистон аз ҷумла Салоҳуддин Раббонӣ писари Бурҳониддин Раббонӣ ширкат кунад. дар сафорат гуфтанд Салоҳуддин Раббониро даъват карда буданд, вале далели ҳозир нашудани вайро шарҳ надоданд. Бурҳониддин Раббониро ки раиси шӯрои олии сулҳи Афғонистон буд, моҳи сентябри соли 2011 як узви Толибон ки худро қосиди сулҳи онҳо муаррифӣ карда буд, дар хонааш дар шаҳри Кобул кушт. намояндаи гурӯҳи ифротие ки ҳоло Афғонистонро дар даст дорад. муҳаммад Алам Эзидёр, муовини раиси Сенати Афғонистон гуфт, кишварҳои минтақа ва ҳамсоягони Афғонистон бояд таҳдиду хатарҳои Толибонро ҷиддӣ бигиранд, зеро онҳо бо ишғоли Афғонистон ором намеистанд. اینا پدیده قابل اعتماد نیستند. اینا ابزار هستند برای تهدید منطقه. اینا ابزار هستند برای استعمار کشاندن منطقه و از جمله افغانستان. اینا ابزار هستند تا اینکه تهجر، افراطگرایی را، تروریسم به دنیا صادر بکنند. سفیر افغانستان در تاجیکستان از محمد علم ازیدیار، معاون سنات افغانستان خواست وکیلان پارلمان افغانستان با برگزاری جلسات در برابر حکومت اعلان کرده طالبان واکنش نشان دهند. از پارلمان افغانستان تقاضا میکنم که لطفاً اجماع خود را به وجود بیارند. جلسات خود را در گوشه خاک افغانستان یا بیرون از افغانستان سمت سو بدن تا این حکومت متعجر طالبانی را کسی به رسمیت نشناسد. برهانالدین ربانی سال 1993 پرزیدنت افغانستان شد. طالبان سال 1996 حکومت او را از کابل بیرون راندند و کشور را به جنگ دوامدار کشاندند. برهانالدین ربانی در تاجیکستان هم محبوب و نامش معروف است. حکومت تاجیکستان در اول ماه سپتامبر با برهانالدین ربانی و نیز قهرمان ملی و وزیر سابق دفاع افغانستان احمدشاه مسعود اردن درجه اول اسماعیل سامانی داد.